Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo tunaadhimisha Dominika la 5 la Kwaresma, na masomo ya leo yanazungumzia kuhusu ufufuko na uzima. Yesu leo anamfufua Lazaro, ishara ya kuonyesha kwamba yeye ako na uwezo wa kutupatia maisha mapya. Martha na Mariamu wanamtegemea Yesu, na kwa sababu ya kumlilia yeye anamfufua ndugu yao Lazaro na anampatia maisha mengine. Hii ni ishara ya ule uzima tunaopata katika Kristo. Leo tunaambiwa tukumbuke zile ahadi zetu za ubatizo, jinsi tulivyo kufufuka katika Kristo, na mwanga wake utuangaze, na ule Roho tuliyempokea aweze kutuongoza katika maisha yetu. Vile vile leo tunafanya takaso la 3. Kumbuka wakati ambao tunaandaa wakati chumeni, tunawafanyia maandalizi, na leo tunafanya takaso la 3 na la mwisho. Basi tuombe wakati chumeni wetu ili Mungu asidi kuwaimarisha na wanapobatizwa waweze kumfuasa Kristo bila kurudi nyuma. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura 37 aya 12 hadi 14, na tunaona uhamishoni wa wana wa Israeli kule Babeli ulikuwa kifo katika taifa teule, lakini Mungu hakuwaacha kule. Wakati ambao walienda uhamishoni Babeli na utumwani kule, tunajua viongozi wao walichukuliwa mateka, inji ikachukuliwa, hekalu ikaharibiwa, wao wakakata tamaa na wangeweza kumwabudu Mungu vile walivyokuwa wanamwabudu katika huru. Kwa hivyo hali hii ilikuwa kama kifo, na wao wakakata tamaa. Wao wakaona ni kama wameisha, hawatawaiona nchi yao tena. Lakini nabii Ezekieli anakuja alafu anawaambia kwamba Mungu atawafurudisha kule walikotoka. Mungu atawaleta katika nchi yao. Mungu atawawezesha waweze kuwa imara. Na katika hali ya kurudishwa Yerusalemu ilikuwa ni kama kufufuliwa tena, na ndio hiyo mfano ambao nabii Ezekieli anautumia katika hili somo, ya kwamba Mungu atawafufua wana wa Israeli, atawarudisha tena katika nchi yao. Na ni hali hii tunaweza kuona umuhimu wa Mungu mwenye huruma, ambaye anahurumia watu wake. Hataki waangamie kwa sababu ya maisha yao, hataki waangamie katika shida, anawapatia maisha mapya. Na hapa ndio tunaweza kujiuliza, ndugu zangu, ni njia zipi ambazo sisi wenyewe tumepoangamia ama tumekuwa kama watu waliokufa? Tunawezaje kujilinganisha na hawa wana wa Israeli? Sisi katika matendo yetu unaweza kuta kwamba tumekufa kwa sababu hatufanyi vizuri. Katika ndoa unaweza kuta kwamba wewe umekufa. Katika maisha yako ya mahandili unaweza kuta ya kwamba umekufa. Lakini kwa nini ufe na ulibatizwa na mwanga wa Kristo? Kwa nini uende mbali na neema zake? Kipindi ndio hichi ambacho tumejaliwa ili tuweze kuona maisha mapya ndani ya Kristo. Umuhimu na neema zake situongoze ndio tuweze kumpendeza siku zote. Na hii ndio wazo ambalo tunaliona katika injili ya leo. Na injili ya leo tunasoma mwinjili Yohana sura ya 11 aya ya 1 hadi 45, na ni juu ya kufufuliwa kwa Lazaro, ambaye ni ishara nyingine ya maisha mapya kwetu sisi wenyewe. Tunajua Yesu alikuwa anapenda kwenda kwa hii familia ya Martha na Mariamu, alikuwa anawapenda sana. Lakini tunaona simulizi ya leo, wakati ambao alikuwa amechukua muda wa siku kadhaa bila kwenda kule, alafu akasikia habari ya kwamba Lazaro amekufa, na akaambia wanafunzi wake waende kule. Hakuwa anataka kwenda kwa sababu alikuwa wanafunzi wake walikuwa wanajua kwamba anatafuta ili aweze kuhuliwa, lakini tunaambiwa aliweza kwenda katika hii familia ili kuwaomboleza na kuwatuliza. Na wakati ambao anakuwa pale mbali, huyu Martha anamuona,
Alafu anakimbia anamwambia kwamba Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu angalikufa. Kwa hivyo yeye anamwamini Mungu Yesu kwamba kama angekuwa yeye na ndugu yake angekufa. Na haya ndio maneno yale ambao Mariamu anamwambia Yesu. Lakini mwishoni tunaona Yesu anasema kwamba Lazaro amelala tu na ataamka, kwa sababu yeye alisema kwamba yeye ndiye ufufuo, yeye ndiye uzima. Yeye anasema kwamba yeye amwaminie hata ajapokufa atakuwa anaishi, na yeye kila aishie na kuniamini atakufa kabisa hata milele. Ni dhihirisho ya kwamba ndani ya Kristo kuna uzima wa milele. Na mwishoni tunaambiwa hata wengi walishangaa na akaweza kumwamini Yesu. Basi ni mafundisho gani ambayo tunayapata hapa? Fundisho la kwanza, Yesu anasema yeye ndiye ufufuo na uzima, na anayemwamini hatakufa hata kidogo. Katika maisha yetu basi, tukiwa na Kristo hatupasi kuhangaika. Tukiwa na yeye tuko na uzima, tukiwa na yeye tuko na furaha, tukiwa na yeye tuko na utulizo, tukiwa na yeye tuna neema, tukiwa na yeye tuko na baraka. Basi kwa nini tusimwamini yule ambaye anatupenda katika maisha yetu, yule ambaye tunamfuasa kila wakati? Alafu jambo la pili ambalo ni muhimu ni kuhusu Martha na Mariamu. Martha wakati ambapo aliona Yesu alimwambia kwamba kama ungalikuwa hapa, ndugu yetu angalikufa. Wao walikuwa wanajua wakiwa na Yesu mambo yote yako shwari. Basi hebu tujiulize, ni mara ngapi ambao tumeweza kusema vile Martha na Mariamu walivyomwambia Yesu? Ni mara ngapi ambao wewe unajua kwamba ukiwa ndani ya Kristo uko na usalama? Unajua ndoa yako ndani ya Kristo iko salama. Ugonjwa wako, hata ukiwa mgonjwa ukimtegemea Mungu, uko salama. Katika safari zako ndani ya Kristo uko salama. Ni mara ngapi ambao tunashindwa kumlilia Yesu? Ni mara ngapi ambao tunashindwa kumuhitaji katika maisha yetu? Tunadhania nguvu zetu zatosha, tunadhania pesa zetu zinatosha, hekima yetu inatosha. Tuwe na imani kama hawa dada wawili ambao walimwamini Yesu na Yesu akafanya makubwa katika maisha yao. Na kuna jambo ambalo Yesu alilifanya ambalo ni muhimu pia. Yesu wakati ambapo alisikia kwamba Lazaro amekufa, tunaambiwa Yesu alilia. Aliona huzuni, akaweza kuomboleza. Hii ni ishara kwamba Yesu afurahi ama Mungu afurahi wakati ambao unaona tuko katika shida, ama wakati ambao tuko na taabu, ama wakati ambao mambo mengi yanatusumbua katika maisha yetu. Kwa hivyo tusione ya kwamba ni kama tunapatiwa adhabu na Mungu wakati ambao tuko wagonjwa, wakati ambao shida zetu zinatusonga, wakati ambao taabu zetu ziko. Hapana, sio kwamba Mungu afurahi, ama sio mpango wa Mungu kutuona tukiwa katika shida ama taabu. Yeye anatujali na anatupenda, ndio sababu kila mara anatuokoa na anatusaidia. Na ile jambo lingine ni kwamba tumlilie Mungu kwa sauti kuu. Tumlilie Mungu katika taabu zetu. Tumlilie Mungu katika magumu yetu. Tumlilie Mungu katika furaha zetu. Tumlilie Mungu na tumkabidhi maisha yetu. Tuone huzuni vile vile kwa zile dhambi ambazo tumefanya. Kifo kinafananishwa na dhambi. Tunajua tu wakosefu, kuna mambo mengi mabaya ambayo tumemfanyia Mungu. Wakati ndio huu wa kuomba toba, na ndio sababu Paulo anatuambia katika waraka wake wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 8 hadi 11, anatuambia kwamba matendo mema yanayompendeza Mungu hutokana na Roho. Lakini tukifuata miili yetu tutafanya yale ambao hayampendezi Mungu, na kile ambacho kitatokezea kwa ajili ya kufanya yale ambao yanapendeza miili yetu ni mauti. Ndugu zangu, hatujaumbwa kwa ajili ya mauti, tumeumbwa kwa ajili ya kumpendeza Mungu na kuongozwa na Roho wake. Tutende yale ambayo tunaongozwa na Roho, na tujue kwamba tukiwa ndani ya Roho tuko na uzima. Tukifuata miili yetu tutakufa, lakini tumwamini Mungu kama vile huyu Lazaro, Martha na Mariamu walivyomwamini Mungu na wakapata uzima
wa milele, na sio kwao tu, lakini kwa ndugu yao Lazaro. Sisi tumekufa katika dhambi, tumekufa katika tabia baya, tumekufa hatumpendezi Mungu. Tuombe toba, tuombe msamaha, na tutaweza kufufuliwa, na ndani ya Kristo neema za Mungu zipo katika maisha yetu, ndio tuweze kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, tunajua kwamba tumekufa kwa sababu ya dhambi zetu, kwa sababu ya mambo mabaya tunayokutendea, kwa sababu ya kukosa kufuata amri zako. Tusafishe na Roho wako, ndio tuweze kuwa hai na tupate uzima wako. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema.